Umqeqeshi wamakhosi uNazareddin Nabi uziphenduleleke namhlanje ngenkathi kebuzwa ukuthi ke ngabe kuyamdinga na umqeqeshi ke wakhona la eSouth Africa ozoba ke umsizi wakhe. Before nje ngihlaleke endabeni ngicela ke mbukeli ungakhohlwa ukuthi ke ulike and usubscribe. So njengoba ke Kaizer Chiefs isihlulwe imidlalo u10 lapha kwiBetway Premiership and kule weekend siphuma kuyona iqeda ke kuhlulwa iyona ke lapha eGolden Arrows and lokho ke kudaleka ukukhuluma kubalandeli bethi ke uNazareddin Nabi akahambe. Abanye ke abalandeli lapha ku social media hade besho khona ukuthi ke uNabi udinga ke assistant coach ke yakhona la eMzansi eunderstanda ke Kaizer Chiefs nebhola ke la khona la eMzansi. Namhlanje ama journalist ambuzile kuNazareddin Nabi ukuba ke ngabe kuyayidinga yini iassistant coach yakhona ke la eMzansi eunderstanda ke lapha eKaizer Chiefs nebhola ke la khona la eMzansi. Ubeke sephendula ke la uNazareddin Nabi uthe uNabi ke yena akacabanga ukuthi ke uyayidinga iassistant coach yakhona ke la eMzansi ubeke seveza futhi ukuthi ke ngenkathi ke qeda ke kuthola umsebenzi ukuba ke ezocoacha ke Kaizer Chiefs khona ke la eMzansi wabeke seanalyze lapha ePSL ibhola ke la khona la eMzansi waphinde ke futhi waanalyze nayo ke Kaizer Chiefs ukuthi ke idlala kanjani. Okunye kunapha kuvezile la uveza ukuthi ke inkinga yikho ngokuthi ke udinga ilocal coach ukuze ke team yakhe iphumelele. Ubeke sesho ukuthi ke uma ku professionally uma kuyosebenza kwelinye izwe akuthathi isikhathi esingakanani ukuthi ke ufunde ibhola lakhona. Ubeke sevala ngokuthi uma ke ugqoka ijezi leKaizer Chiefs usuke kusuyi South African. Sinjalo ke mbukeli wona ke lawa amazwi akhe kuNabi ngenkathi ke buzwa ngendaba ke ukuthi ngabe kuyamdinga yini umsizi ukuba ke umsizi lapha kwiKaizer Chiefs njengoba ke izinto ke zibukeka sengathi ke zinzima for wona kamakhosi. Izo ke mbukeli indaba lezi ade ngikuphathele zona ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi ke ulike and usubscribe ake ngithi ke nje danke ngiyazi bongela.